number samla samji testele ta thari tinji jomage capture shoran chuchi de chade do wa ane thambo de for 10 years la lo ju gi ring na la for la de ring na la ja on dire 10 la na chu che years la na mang chi re year la na logic che years la na mang chi re for 10 years lo ju ni ring lo ju ring na la ja on dire since 1959 la na chitong gu jangop chang agun ne sung since la na dine ne la ja sung la ja on dire 1959 la na chitong gu ja ngop chang agure kashi 1959 la lo din lo dang din no re 1959 la na chitong gu ja ngop chang agul or che sing ji mi 1959 la lor dine at the moment la na ti kap de la ya tan da raung la ja on dire kap di du la ja tan da raung kap di du la na ta tan da tong go ra on dire and these days la na tingsang la ja these la na ti cholo days la na nima la ora che tingsang ro ko for a long time la na jirin bu shi la ja on dire long la na rimbu ra time la na ti for a long time la jirin bu shi la for ages la lo rimbu shi la lo rimbu shi la ages la na lo la age la lo ages la mang chi la lo rimbu shi la ja on dire the bank opens at 10 o'clock la na bank de chi chu ba la go chi gi re la ngu khang la bank la ngu khang opens la go che ba at la na tu che de 10 o'clock la chi chu ba che I have been studying English for 2 years nge inji jang ne lo ni ching song la I la na che have been la na the cha ori ne tan da wa teng gol study la na yi jang bar studying la na jang sim ba tan da wa teng gol English la na inji che for la na ta lo shi teng do 2 years lo ni jang ne lo ni ching sla jo de The Dalai Lama has been in India since 1959. Konsu ane jagala pene jidonggu jangapchang agulo jagala pere lor. Konsu jidonggu jangapchang agulo jagala pere lor. Since la di lo tengoriya. India la na jagache has been ana che chawari ne tanda shuwa rawa on to say.